Katba kajingalap election na bentak election siya kayang dorbar tauan jong ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC kadang yat syat haki arp kandai teliki constituency kalami sendat kawe kajingja haki tan kaput jong ka West Giant Hills District bat ka West Karbi Anglong District Assam haba kinong snong Karbi kila penthut ya kalit kawan jong kawe ka kertong ya kun election. Katkum ki kubor balayoklum ka kertong jong kaseng Indian National Congress INC na barutu mukro constituency ka kong banikas laban bat ka kenhun jongka kila syak pensangi lenti hagi Karbi hakasnong kermi hapo West Karbi Anglong District Assam hakasini thok ding menta katayong. Ka kong laban bat ka kenhun jongka kidang thmu banlet syakasnong Sabah kapadan hajan kasnong mukro na benta banlet yalap election Henry andala poi hakasnong kermi kipat bak Karbi kila pensangi eki bat keli balai kilat yalap election nakasnong jongki kabahap hapo West Karbi Anglong District Assam. Kila ongru ya kakong laban baka deben shim jingbit shwa na ki bor penyat jong ka West Karbi Anglong District shwa bakan yai lenti nakasnong jongki. Ka jingakran hapadeng ki Karbi bat kakong laban bat kinong bot kala ne kattu kat ne por Henry hadien kattu kat ne ki Karbi kila syak eka ban beteng ya ka jingat lenti jongka syakasnong Sabah. Hadin ka jingpen bet thama jongki constituency hapo GHADC daka delimitation committee kasnong muluber psiar khatkasla bat ki wede ka baju hap hapo sapai constituency la syapen kan riak no syabarutu mukro constituency. Ti kumta ki kertong ya kun election ki hap ban let lingba kasnong Karbi kenang ban khamjan ka jingya lenti na than mukro syakit than psiar khatkasla ni na than psiar khatkasla sya than mukro. Ladakim lait dakate kalenti ken hap ban yat lingba kasnong sa snyang bat lasken ka bajngai haduk laipo ni 10 kilometer. Yang long lo se latun campaign yang kan agari kermi long lo ke ya kermi long lo kalau suka nak mana kita when you need prime minister, you have to discuss with the village. After that, you can campaign. Right. You're coming for campaign now here? Come here. We don't need to worry and all that thing here. This is the land of what? What is the land? You have to know first. Okay. You have to know the land. Can you enter here? The land is the same. Make clear here, Karjanglong. The land is the same. But you have to know first to discuss to enter here. Am I right? Where is the candidate? Tuh ada bapak tak mau punang nih ya? Puyo candidate. No, si lah kandidat ke lo so bang si kandidat lo. Karbing long lo se apa namanya Richard. Jamu upoi sam. Ang ayo kilai campaign dia puasam. Labang pian lo kandidat lo. Alang lagi nontak mula ber ke pulang dan ke pulang lagi mula ber ke Karjanglong. Ada na tunang masih ada itu. I'm studying in Ceylon. I'm studying in Dubai. And my sister also there. Kilai ini campaign ugila My meklaya. father is Homiwell Milik. Mo. LCD here. Tema ha All the meklaya. PC, all the Kafirastan, you know. He is the last one. Hiyong nilai. I'm studying in Ceylon. So we have to discuss first, huh? Yeah, we have to discuss first. Okay. Right now. Okay, then we will return back. Yeah, we have to discuss for the. Discuss You know, later on. here is LCD. You have to discuss nicely and you can campaign. Ini break. Sinam kerja mo. Keburu. Okay. Ya, ham setengah. Masya Allah bang, kita cingwai po pulo ke, cingwai dat le bang campaign po. Konsil long pen konsan sepin, kana pen konsan sepin sila tu bang gaya.
Nah, ini tuh masa untuk kalau silo dah kapal campaign kan pangton kalau ya. Kirmi long ada ke? Biang long lo sebab campaign pura jauh kering bukan? Ini saya tak hep pulau ni saya nak mana?